বাংলাদেশ ni tamo chala tamo borei tamo social media te mainstream media jotono tabuk juso kalaijak boroni one sobo chicken neck no tan choi North East India no borok tan choina nai opte ay homki domki jeng nugi botongo khanai botongo phaidi aboni bisino kaisa mangpli jeng nai ne liana আপনারা চিকেন নেকের কথা ভুলে যাবেন না। চিকেন নিক বা শিলিগুড়ি করিডোর ভারতের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ জনপথ হিসেবে কাজ করছে, একই সাথে বাংলাদেশের আঞ্চলিক বাণিজ্যের জন্যও অত্যন্ত জরুরি অঞ্চল। ও ভিডিও ni kok phirong mungno chini barot hakotoni kobang kisa kobangma lukurok no kok phirong mung rekha phaidi haipano sung saimalayana opte hai khlai tumungno barot hakotoni lukurok bo Bangladesh no tan choi rei rekha ke barot hakotoni bagi butui kaham butui hamia no sung abono teisa kaham khai nalai saimalayana lamsoga haino hayang choba Tripura norang naitongo Tripuri Khorang Fighting ke bayarok Bangladesh rok North East no tan chui nanai mani aboni ni no kok phiromu Bharat hakotoni lukurok ni kaisa hanke kisa kotor West Bengal tei 40 km tei Meghalaya tei 40 km Indian Army rok tumung no hapka hanke sakani abono drekhe tan choi mano tei kaisa hanke tola bebagi 25 km simin no haring ke sing Tripura tongma ba Tripura ni kogno no kisa tei bokaham ke Himalayana aviator Anil Chopra no khoboi dal bidal lukurok no saka kisi sakhe haboi thang kahan ke no tan soi mano phari tei bokaham ke sukrubai Himalayana obongkha Tripura ni no harbatali bu Bay of Bengal by bebagai 25 km simin no tei u thai engkha Chittagong Hill Track Lower Ganga by Brahmaputra miliwi u Bangladesh sathai klayo u Bangladesh tabuk jeng Assam ha saman khenukmani haiklai no Bangladesh bo balai kheno saman aboni bagi aro mai kulrok ba haino kabang kisakuk no thaikugo phia bayarok aboni loge loge norok saidiman Bangladesh apti hai thai bo tongo je thayo hapung hatai tabuk Tripura hasti haiklai no tuima tisa bai gedalai naithokjak hai bo tongo hnei au baya tongo abo ongkha Chittagong Hill Track CHT hnei bo sinijago abo Bangladesh ni southern east facing located ebakheba tongo tei Tripura ni hinkebo Roisabari Gandasara Korbuk Selasare Gorakappa Sabrum ayang facing a Chittagong Hill Track tongo a Chittagong Hill Track bisingo tongo Rangamati Khagrachari tei Bandarban u Chittagong bebagai ni 13,184 square kilometer by Gurija Bangladesh ni total population ni 110 population tongo u Chittagong Hill Track go Chittagong Hill Track Myanmar ni south east Bharat hakotoni ki Tripura by Mizoram ni border baglayo tei west oke Chittagong district by nanglaijak abo Bangladesh ni tei kubni saman thainislai kisa binislai juda hapung hathai tuima tisabai gedaljak tei naijathok tongthok abisingono Rangamati district tongo athayo Kaptai Lake tongo chini tabuk Tripura hastini dumbur haiklaino Kaptai Lake borok bai snamjak mani abo tei bo naijathok tongthok ke snamai ruo Bangladesh ni u Chittagong Hill Track no Bandarban district go Bangladesh ni jotoni slai kuchuk peak Taijing Dong peak bo tongo u Chittagong Hill Track 1947 ni jorao Bharat Pakistan ha ari inglai mani jorao a jorao ha simin baglai jaglia imang rok sudano dal bidal juda ngai thangbai kha tei bai rok norok nawi tei bo wana jagane Chittagong Hill Track Pakistan no hankhlai se rajak mani kalayo u Chittagong Hill Track non muslim population bai tongmani salsa aro bebagai 97% non muslim tongo 1947 ni jorao aroni kabang kug lukurok no buddhist no manikugo azoro borok hi wan chumung borok Bharat hakotoro no tongana hnai thiaba jepro Bengal Boundary Commission boundary snamkha azoro Chittagong Hill Track no Pakistan no rei rejakha apro sajangmani kokhe apti hai Bharat hakotor bai inaccessible sanathang kangke aroni borok no kuchuk rungrem nokhobui chamung namung dal bidal naikol mung phaisingo Bharat hakotor lamarok rini bagi develop khlai mangla khnai Pakistan no rei rejakmani ko aboni bagi Chittagong Hill Track no naikol nani bagi Pakistan no rei rejakmani nei saklai jakmani ko 15 August 1947 ni jorao jefru
Barut Hakotor Independent Day Palilai Tong Tok Chatoni Bising Palilayo Azoro Chakmano Khobui Dal Bidal Chiniti Prasarok Hino Rangamati Je Chittagong Hill Trek capital Athayo Barut Hakotoni Flag Rock Boti Salaikha Abo Boroni Kaisa Bukhabai Hamjakmani te Khapurmani Kok Borok Honokmani Kalayo Piaba Noka Salini Yulono Radio Jepro Ukok Saklai Rikha Chittagong Hill Trek Pakistan Nise Ingthangsiwo Afro Aratongai Lukurokni Imang Bai Thangkha Yagulo Hati Barsani Bisingono Pakistani Baluch Regiment Chittagong Hill Trek Thangai Silai Bukhugni Phan Bai India flag no How Kiklai Rikha Chittagong Hill Trek ni Lukurok Abobai Balai no Khasazakha Brok Sneha Kumar Chakma Mungai Kaisa delegation Namui Delhiyo Roharka U delegation Sardar Vallabhbhai Patel Bai Malai Ti Chuba Susanani Bagi Roharjakmani Sardar Patel Chubanani Bagi Kokle Sakhana Piaba Azorani Prime Minister Jawaharlal Nehru Baibo Malainani Bagi Bo Sakha Azorobo Barut Hakotorbo Katal Yokpung Mandrop Abani Bagi Bo Azorobo military conflict Muchungya Abani Bagi Sneha Kumar Chakmano Chubanani Bagi Yak Roshawi Naharka Abdeki Ingritong Manizorobo Pakistan Hapang Chittagong Hill Trego Massive settlement policy launch Klairi Rekha U massive policy Chittagong Hill Trek ni Chakma Ebakeba Tei Kubni Lukurok no minority vote Tubunani Bagi U policy Snam Jakmani 97% population Tongmani Piaba 2000 50-50 Ingui Thangka Aroni minority Bayarok Abani Bagi Tabuk Chung Chittagong Hill Trego minority Rongi Sakawo Aboni no Kaisa effect Dal Bidal Klai Chung Nugui Tongmani Koktama Tei Abonurukino Bubagrani Tidulmong Bai Sabrumo Kaisa Mega Rally Snam Jakmani Pati Munorugai Jamati Ahadabo Haina Kaisa Kotor Rally Udaipur Klainai Hinai Saklaka Piaba Bufuru Abo Saklai Mungni Bisingo Chung Nugia Piaba Datina Sung Kanawan Hanai Sung Kaklayo Padinga Kapani Takute Bukuro Abonurugino Teibo Bokti Hai Kebang Kisa Lukurok ni Wansu Munosung Chittagong no nai payment chede chana chede chaya o kongna tui sing kisa kebang kisa sijang nukjaroni dal bidal wansumung tongo abrong lubu sing kisa nai nei leyana Chittagong Hill Trek no nai payment chawana hne hinmani rongno thekang chung kaham ke bujilayana abni yagolo nai oi tong khangke no chaw hinmani kobrong no bosung khna lai nai leyana puilani hinke tabuni jorong u Chittagong Hill Trek no nawi payment no chaw Chittagong Hill Trek ni strategic location u region no Southeast Asia ni bisingo kaisya connecting bridge haimano u region India by assimilation tumungna khlaide rekha ke Barut Hakotoni trade route ebakeba banya khlaithai lama te military logistic ni lama tebo karak kisnamai mano te northeastern state Tripura te Mizoram Bay of Bengal ni direct access manai mano ababai northeast India ni geographical weakness chicken neck ni pressure balai kisang thangnai te loge no northeast bo ahina Bay of Bengal ni direct access manai thangnai abni loge Bangladesh ni military ko ni loge impending immigration crisis je Barut Hakotoni Bokrogo asoi tongmani abono minimize khlai mano te uthayo Bangladesh ni minority rongno no tongrei mano Chittagong Hill Trek ni chakmaro Barut Hakotoni northeastern ni chakma bodol robaino kringjak tongo te thang thailai songi bo tongo phiaba kebo bijabai kabangkukno hogui tabu sakjora tamni bage hinke kabangmano Barut Hakotoro chakma tongo te Tripura sarogwa haino Tripura no khoboi Assam Mizoram tongo aboni bage borongni tongmung chamung cultural kabangkukno mililayo abono karibo Myanmar te Bangladesh ro China ro ni pressure rugi tongmani jung totono nugui tongo Chittagong Hill Trego Barut Hakotoni control tumuno khlaiman khanke Barut Hakotoni bagai abo kaisa buffer zone ngeimano hanke China ro tabu north east ro mokol rui tongmani abono kas hoibo manani teibo phan manai mano partition istukang CST Barut Hakotor bai dalaino godal jak tongoi tongmani athai Barut Hakotoni no na tongmani Chittagong Hill Trek ni minority ro Bangladesh ni tabuni ushason ni jorao genocide khlaijagi mang tongo Tripura bai Mizoram ni chubasu bai Chittagong Hill Trek ni lukuro teibo godaloi thinango kuchuk kawi manane te kaisa jotoni slai nangkukmani kokni ke Barut Hakotoni u Chittagong Hill Trek no tumuno control khlaina khahinke Bangladesh ni China country port INS Sheikh Hasina te Chittagong port no teibo kaham khairomoi nasigi tongoi mannai athaya tongoi no China ni dal bidal wansumurong no Sukuruboi
mannai bayarok dal bidal kogrong no wan sugui Chittagong hill trek no Bharat hakotor international sanction no kiriage abono samung khlaiman khangke balakhino jawo China roni hai khlaino wan sumung Bharat hakotor bo nana nango bayarok obongkha naiman khangke jawo maniko phaidising nagi tong khangke jawo maniko rong no busung khnai nai leyana teba bisani wan sumung ke boroni wan sumung go Chittagong hill trek no India rok mosomi nai pe khangke Bangladesh roni super energy no ulongon khlaimani khlainai abo international law ni agingcho khnai abakeno bayarok Russia te Iran hai khlaino Bharat hakotor sanction rujagi mano ul sanction Bharat hakotor ni dalbidal ekonomi rogono digital pricing panangtung tangi janai pricing rok kono bithiwari rogobo effect mani nukjagi mano abono karigo apte hai wan chugi manya samorono romana ni bagai dalbidal hayungnangino kaisa balaino kaham strong comment nango ebakeba loge song nango abo piaba Bharat hakotor ni thani kere yagra debra sawe guri jak norok saino mano tabuk diplomatic effort no rugi Bharat hakotor bai Bangladesh ni 11 billion US dollar ni slaifano trade kebang tongi tongo ebakeba bania tongi tongo Chittagong hill trek no Bharat hakotor mosomi nai thangbai mani yagono Bharat hakotor bai Bangladesh ni bisingo halok belai hamiale ngi thangnai no logi no Bangladesh ni lukurok anti India ni pinai awni effect trade te regional corporation no nugnai apno kariba jotoni slai kirma singsa klaina military operation ni yagolo Bharat hakotor ni chicken neck go mokol rufinai chicken neck no Bangladesh to target we himmani chinnugnai aba tongnai China, Pakistan, te America ni yak kromi hana. Awun selai sekang Bharat hakotor Bangladesh ni 4096 km border se share klaimani. Awun sekang karak klai Bharat hakotor mosomi nana nago. Tabuk to klina krikha te apte hai operation ni bagai Bharat hakotor ni billion rang bai mana. Abo piaba Bharat hakotor ni trade dal bidal bania phasing rogono in back ni thangnai. Abo Bharat hakotor ni sakawo sanction rejangmani yagolo apte hai rang Baimu Bharat hakotor ni bagai kaisa disaster ngi thengnai khapani takhuktai bukhuro o video ni part 1 Tripuri Khorang already no snamjak tongi tongo norok teibo kahamkai saimana ni bagai norok o video ni part 1 bo naimana beskang jorao jeng teibo o party monorogui choba tomuno nanglai khangke bokte ki ngnai busuk jora teisini military power tong Bangladesh ni busuk military power tong tei Chittagong hill trek tongnai sini lukurok bai sini Tripura hastini lukurok bokte hai communication tong abrono dal bidal jeng saimale anu piaba norok kaham khlai saimana ni bagai choyawi naitong di norok naitongo Tripuri Khorang